Самый долгожданный бой вечера. Бой-реванш. Напомню, что до этого наш боец проиграл, и сегодня он хочет вернуть свою победу. Я приглашаю сюда гостя из России и Дагестан, Адам Сайтамулов. 62 килограмма. Последний, 11-й бой. Бой-реванш, друзья. Россия, Дагестан! Представитель России Адам Сайтамулов. Маленькое интервью в преддверии последнего боя. Настрой как? Законно. Готов забрать второй раз? Да, иншаллах. Молодец. Его соперник, который настроен как никогда. Представитель Казахстана Атырау. Есен Куракбаев! Внимание на экран! Біздің елде белі мықты, тегі мықты нарлар бар. Олар барда аласармас, асқақтаған армандар. Алашымның намысын алауласын, жандырсын. Тау көтерген балағайдай, қарланған мен арландар. Атырау! Қолдау көрсетейік, қолдау көрсетейік! Қазағымның қанын ойнап, қайсар ұлдар қаймықпа. Мойнында тұр мәңгілік ел, ұлы дала намысы. Жолдас таппай жан беріскен бабалар. Арнамызда шыңның бақыты мен бағалар. Ақ көтеріп батырларын баптай білген қазағым. Жекпе-жектің тектілігі тек біздерде ғана бар. Жекпе-жекте жеңілмеген батырлар арысы. Бабалардың рухын оят бүгінгінің барысы. Қазағым қанын ойнап қайсар ұлдар қаймықпа. Мойныңда тұр мәңгілік ел, ұлы дала намысы.
Есен Құрақбаев встречает раунд. Жекпе-жекте жеңілмеген батырлар арасы, бабалардың рухына оян бүгінгенің бар. Итак, позвольте представить бойцов с их регалиями. Это последний бой, это главный бой. Я прошу максимально поддержать бойцов по любой команде ведущего. Я хочу поприветствовать и гостей наших сегодня, и всех. Это тот момент, который мы так долго ждали. Решающий. Бой, реванш. Итак, в синем углу гость из России и Дагестан, мастер спорта по боевому самбо Адам Сайтамулов. Его соперник, чемпион Казахстана по жекпе-жек, представитель Атырау, Есен Құрақбаев. Бойцам здоровья, решающий матч. Слушай мою команду. Форму боя. 3 раунда по 5 минут. Действуем согласно правилам. За сетку, за амуницию не хватается. Положение 12-6, локтем в голову не бить. Атырау, бурные аплодисменты! Бой-реванш! Последний бой! Ручки на месте, ручки на месте. Дергайте домой, а дергайте. Свою работу, свою работу. Не нужно, не нужно. Жақсы. Алдым. Қара. Ручки. Проходка дай бог. Ручки на месте. Левую погнал. Почему молчим, Атырау? Поддержим! Вот это бой! Вот это эмоции! Бурные аплодисменты, Атырау! К октагону никто не подходит. Отсекай! Поддержим, Атырау, қолдау көрсетейік! Последний бой. Последние эмоции. Попробуй, жақсы, бәріне дайынсың. Давай, көр. Ойындағы
Атрау Хулау, а? Атрау! Последний бой. Бой реванш. Сол жағына қарай жүресің, есен сол атақ кетті. Есен сол жаққа қарай жүресің, атақ кетті. Нормал, сол жаққа қарай жүр, сол жаққа. Өзің сол жағына қарай жүр. Өзің сол жағына қарай жүр. Атақ кет. Ай, красавчик, еркек. Есен, ай, сол жаққа қарай жүр, сол жаққа. Атрау, поддержим Атрау! Последний 11-й бой. Атрау, бурные аплодисменты, вот это бой! It's a show time! Все может измениться в последнюю секунду. Напомню, в октагоне представитель Казахстана, чемпион Казахстана по ЖКПЖ Есен Хурахбаев и его соперник, представитель России и Дагестан, мастер спорта по боевому самбо Адам Сайтамулов. Готовимся ко второму раунду. Раунд 2. Поддержим бойцов, друзья. Нон-стопом поддерживаем бойцов. Напряженная битва. Бой-реванш. Атрау, поддержим, поддержим! Продолжаем, друзья, продолжаем.
батыстың батырына қолдау берсек. Атырау! Беспрецедентная последняя битва! Матч-реванш! Біздің елде белі мықты, тегі мықты нарлар бар. Олар барда аласармас асқақтаған армандар. Алашымның арнамысын алаулатсын, жандырсын. Тау көтерген тулағайдай қарландар мен арландар. Бойцы Грефери! Флаг, флаг, флаг! Музыку убираем. Бойцы Грефери, посторонние иллюзии, выходим из октагона. Бойцы Грефери. На втором раунде. Друзья, давайте поддержим оппонента бойца. Грефери, бойцы Грефери! Бойцы Грефери! Итак, дамы и господа, мы просим освободить проход специально для людей, которые будут награждать сейчас. Это отец Руслана и заместитель акима города. Итак, во втором раунде приемом рычаг победу одержал и вернул себе титул победителя чемпиона Астана Почек Мечик Есен Крохбаев! И мы приглашаем в октагон Хасанова Баламбеда Максимовича, заместителя акима города Атырау. И, конечно же, уважаемого отца нашего брата, отца Руслана, Айдаралиева Сааджан Жанкылышулы. Адам, проявим уважение и примем подарок от заместителя акима города Атырау. Получай. Друзья, давайте поаплодируем. Достойный боец, достойный бой. И прямо сейчас награждаем победителя главного боя. Есен Крохбаев! Теперь все аплодисменты, все! Қазақтың туын көтерген бала. Поздравляем всех бойцов, всех участников сегодняшнего 4-го международного турнира «Батыс жекпе-жек». Спасибо большое организатору Alliance Fighters. Қазағымның қадын ойнап, қайсар ұлдар қаймықпа, мойнында тұр мәңгілік ел, ұлы дала намысы. Жауырынның жалғастаппай жан беріскен бабалар. Друзья мои, наш гость хочет сказать слово, давайте послушаем. Тишина в зале. Гость из Дагестана. Ассаламу алейкум. Вечер. Оскар, третий должен быть. Решающий.
Адам хочет третий бой. Что ответит наш боец? Ассалаумалейкум, атыраулықтар. Айхан біріншіден мені сеніп қолдап келе екіншіден өзімнің тренерім ағам Петр Асқарға рахмет етіп Аллаға разы болсын. Және де маған осы күнге дейін дайындалып мерген клуб Дастан Асылбек бауырларымызға көптен бері рахмет. Агатта Мұхаммед Құрбан тренерімізға балдарға көп рахмет. Осы күнге Нұрлан Қауым Жетіматов, Айхан Күлда, тағы да біздің спонсорларға Алла разы болсын. Руслан ағамыздың әкесіне бәріне рахмет айтып, осылай өзімде Айхан Күлда сіздердің үміттеріңізді ақтағаныма. Ассалаумалейкум. Спасибо большое всем, друзья. Басеке, басеке. Рұқсат болса. Және де Агат клубында дайындалған Азамат Досмағамбет аға ағайымызға көп рахмет. Осылай еңбектен еліміз, алхамдулилля. Көп рахмет қолдап келгендеріңізге. Атырау. Баршаңызға көп рахмет. Бұл әлі басы деп айтуға болады. Бұйырса бұл жігіттерді талай биіктерден көреміз. Рахмет баршаңызға. Спасибо большое, друзья. Рахмет, құрметті қонақтар. Чемпион Атырау! Спасибо большое. Замечательная победа. Последний матч. Реванш, и мы забираем победу. Но не забываем, как сказал Адам, он хочет третий бой.